Isto moj vož, zapio sam u smeće. Sad je baš ovaj golden hour, koji što je najljepše svjetlo, ono. To, da. I trošim ga na ševu, ono. Nosi te kutije, stari moj. Sam moćan. Ovdje je brutalan bajk. To ti moj bajk, briješ si kako ovak težak lik može ići na takav tanki, fini, elegantni bajk. Znaš koja je tajna? Dobar bajk. Dobro težište, frende. A ovdje smo? Ne samo tu. Aha, ima još jedna soba. Daj, nije serija, ono. Kako se tebi Ševa to čini? Znaš kaj, meni je to dobro, samo si moramo malo rasporediti bolje stvari, kao što vidiš. Izbaciti neke nepotrebne gluposti. Da, ne me zajebaš, ono. Daj kod, kaj si ti sad misliš da si popio sad u pamet svijeta? A gle, svače govno smrdi na kraju dana, ono. Doslovno, to si dobro. Ako ti posereš govno koje miriši, svaka tebi čast. Ja ću ti onak to napraviš. Da moraš izmisliti način kako pokenjat mirisno govno. Kako bi to postigao? Kako bi postupio tome, da? Koje crijevo obrađuje? Postoji... Sva. Postoji Ono koje ga učini smrdljivim, kirurški odstranit i onda se tipa hranit ono laticama, Chanel broj 5-icom. Taman za ispumpavanje, je. Ajmo Alex, što je to? Jako cool. Nego Alex, neki si mi se zjačalo u zadnje vrijeme. Ne, pa ja ti uopće, to je sve prirodno. To je to. Ne, to je samo to. tvrdo. To je to. Da, to je... ono... Daj sam lijepi tu motherfucker ploču. To je... To... Još Daft Punk i slične. Ševa će imat masku iz budućnosti. Ševa, baš se skocko, ono. To je mogla biti kutija srama, ono. Kad neko žešće s fela mora nositi kutiju srama, onak pol šova. A moj bože. Kutija srama. I se moj bože. Robot. Aha. Recimo. Buster open. Bravo Alex, to je to. Bok, moj kanalom je Alex Šarić i Alex Katana, zapratite na Twitteru, Subscribe-ajte se. na Instagramu i na Tinderu, očekujem vas tamo. Vape Kaj ti Ševa misliš o vape-u, on? Znaš kaj ono... Reci lepni jedno, Kak ide ovo Alex, jesmo... Evo, pokušavam skužit, to je to. Evo, prouči nacrt ono. White Shark! Što je White Shark, što ti je... To je to, to je okej, to je to. Znaš, neka mi dođeš, samo da se naslovim i odmorim. Kako ti je to loša? Nekad moraš naći oslonac u životu. Daj, onda je To je to. I don't think that's how it works. Znaš što, to je oslonac u životu. Ka tebe nekad mrzimo. Čekaj, znači ovdje ti baš doslovno ne raste kosa. Jep, Ovako ovdje. tako je. Ali vidim ovdje onda opet imaš ovu crtu gdje ti raste. Kaj nije nas pika da čelvi ljudi imaju višak testosterona. To se samo govori, da se bolje osjećam, da se ne ubije bolno. Ova tu, rupa, treba biti ovo, odnosno ovo. Ma nema šanse. Znači, ako sam uspio složiti, kak misliš nema šanse? Ševa zna sve o rupama. Ne, ozbiljno. Daj Alex, ne biti tako glup. Vidiš da mora. Da, jer ja imam doma stolsku i sam... Pa kaj piše u uputstvima? Ne piše nič, sam piše stavio. Pito bi li ti treba crtano, kaj najgore. Jel ti treba napisat? Sajt. Ne, to je to. Pa ću nazvat White Shark Hotline, on. Treba imamo. Službu za korisnike, ono. Možda vam mogu i složiti stolci iz White Shark.
Je, po kvarnom konju se ne peru noge, ono. Jel radi to ševa? Sve radi. Wow. Ne mislim, ako ne pukne po tobom neće ni pod kim, ono. Realno. Ali ja gledam... Pa ja ti kažem. Prižda, ali to se na onom ne događa. Jesi sigurni, ono, mislim, koliko ga možeš unazad spičit? Okej, daj mi ruku. Primi mi ovaj prst. Jebate led, neš nije u redu. Pa ti Ovaj frajer ne zna sjedit, kamoli igrat igre, ono. Aj ti Alex, probaj. Wow! To je okej. Ovo radi. Znači, ratna stanica je spremna. Kako ti se čini stolac? Znaš kaj, dobro. Dobro, a? Ti si kralj, White Shark. Ovo je vrijeme Thanks. mogu biti 3 dana. Imamo ovu mrcinu ovdje. Imamo ove dve mrcine ovdje. Ovo mrcinu ovdje. Ovo je prava mrcina. Znači, novi studio, nova oprema, frende. Novi studio, nova oprema, shit content i dalje. Pull up. Jel dobar, a? Jel dobar? A mislim da je sve jasno. A ne, nije, o. Kupamo se u giru, stari moj. To je to. Mogu ovo unboxat? To je to, brutalno. Ja mogu ovo unboxat. We made it, boys. A ne znam da li možeš probati ono. Isuse Bože, pa čekaj, uopće nisam očekivao ovo. Brutalno, to je to. Se goddamn, a se goddamn. God damn. Damn boy. Di si to našao ono? Dobra ga sine. Yo! Ne strgat samo. Yo son. Vrlo pedantno otvaram. Čekaj, moram ovo. Ne strgat samo. Neću. Oh yes. Oh yes. Unbox therapy sa ševom. ono. Baš ono... Ne, mislim, znaš ono, šta reći? Šta reći? Nemaš kaj reći. Ne, znaš šta? Unboxaj dalje, šta još imamo? Imamo još neke belesne Daj tipkovnice. si ovo stavi odmah na spoji na laptop i stavi se mi glavu, kući dok nam boksaš ostale stvari. Može. To kao je Alex rekao. Ovo šev je pravi gamer, ono. Konzolaž dodaš. A dobro, gledaj, sad kad ovoga... Sad nema razloga više da budem. Kad umoči malo u kompjuterske vode, nema više povratka. Bude ti bilo dosta prostora na tom. Znaš kaj, kad se ja razmašim... Mogu bi spavat na tom, a? A kaj si mi, uzeo si mi skalpel, a? Ne sam strgat. Joj, daj prestani više s tim. Sad kad strga, frajer, dobro, bravo. A Dule, Ej, ti mogu unboxat ovaj drugi par. Opla. Dobro da sam ga izvukao, a? Okej. Trebam Dule, gdje- diplomu inženjerstva for this one. Di zapinje. Haha, pite si povuć, potegnut. Iz prve, kad je Windows error. Jeste čuli sad ovo? Da. Pa čekaj, koji k*** ove sluške niš ne radi? Ja znaš namjestiti sluške. Se baš da je bilo. Pa šta je moram, kaj pa ja sam brio da to Odi moram. na sound dolje. A da, delito, j***te. O! Dost lijepo on. Još ima ovaj. Tutti frutti ovdje. Čak i na moju glavu stane. Thanks, White Shark. Very cool.
Rekao bi čovjek da smo gotovi ovdje, ali nismo gotovi, još tu ima štošta za popraviti. S ove strane. Moju frizuru? To je još svega, da, dobro, gledaj. Moju frizuru možda. To je Ljudima pokazivati, misliš da ono, da nismo napravili svoj posao. vječan problem. Da. Ti Alex ili imaš još šta za dodati, jel? Dobro, došli svi u Good Game epizodu. To bi bilo to, ljudi moji. Još jedna epizoda Good Game Showa završila. Alex? Evo ništa, napravili smo što smo stigli napraviti, to je to, jako je cool, dečki su cool, To je to. Uspjeli smo napraviti tipkovnice klikaju, klekaju, tako da nabacite jedan like, jedan share, jedan, Subscribe, a može i 2. može i 2 ako imate mamu batu, 2 znači ono da stisneš ono zvonce i ono. tako da stisni jednu To je to, za to je nas, za Ševu, za Duleta, To je to. to je to. Peace, vidimo se idući utorak, to jest vi, nas, mi, ne.